Još nam jedno treba. Hajde. Kantiza. Pa da, ima harem, balan, harem nosi za trojicu. A može na ovaj čamac veliki, balan. Osjetite vodu. Nemoj uvod. Čekaj, rekao da se pokosi. For more interesting videos, like, share and subscribe to the channel. Für weitere interessante Videos liken, teilen und abonnieren Sie den Kanal. Za još interesantni videa lajkujte, dijelite i pretplatite se na kanal. Drugi čamac ne zna plivat. U drugom čamcu su ne plivači. Ništa, nemoj dok ide, ba. Morat ćemo negdje si naprijed, mala je voda. Ako se zaglavimo ima jako, nego ćemo glavi, tek ima desnaša. A vazama moraju noge biti ispod ugata da ne ispadne čamaca, makar jedna. To je jedno 5 cena. Može, probavao sam ja. Semire pošte vaki čamac. Eldine, 6.000. priveni tu do sebe. Ajmo naprijed za vesla zajedno. Aj sam, morate vi ispraviti, ne? Veslaj, Miško! Ali ide, sjedi tu. Moramo na sredinu, ima ovdje kamen ovaj. Da se ne glavimo. Da se ne glavimo ovdje, ba, aj tamo na... Ajde vi, kada mi konica 200 danas. Dobre. Ne moraš ispraviti, možemo nazad ispraviti sa što je zadnji. Hoćemo sutra ja i ti. Još šta ćemo? Šta ćemo? A mogu smo i na Ramsku. A čeći na Ramsku moraš veslat, nizrba se spuštaš. Što ima vezi da moraš? A nije to, ba. Nećemo malo raštilja, sjest, zio ide Dervišu i... Onda možemo i na Kukavičku. Možemo i na Kukavičku onda kod nas, ako ću na jezero. Nije veliko Kukavičko, ali sada. Mazi na Boračkom i znajim šak. Ma brate, se duže, to je sve ima, dobro ne treba, ima Nema. Haremi! Nema harema. Nema harema. Nema harema. Oduši nam, on Boga. Pa šta podiš? Da isto ćemo mjesto doći. Ti je krenuo ovdje nas. Došao slušat vodu. Nemoj pušti muziku, bogat. Nemoj pušti muziku. Šta je? Ono mi je dole zemlje. A ne trebam ja, vi trebate isprati. Ovako je baš uživač. Šta ti ovdje znači? Zbog uvrezima.
Manji. Dole tek rećemo od jajca da je baš dobro, ali može se i od donjeg lako ići. Jajca prema Banja Luci može. Dobar budi onaj... Ima dole, baš pri Banja Luci ima dobra brzac. Gdje bude... ali gdje bude kajak, onaj takmičenje u kajaku. Evo ovdje je onaj brzo. Puno brže nego ovo. Pa jer je baš uska. Ovdje je baš uska, poslije hidroelektrane. Davuda Josmija, kad je ušao u čamac u vodu. Ma ne može ovaj velik čamac, ne. Ma velik čamac ne mre se nasukat. Hoće mi da je ovako pola ovdje? A troje. Ovako ko, jedno nazad da sjedne i dvoje naprijed. Ja ću onaj kanu, a vas troje na onaj kanu. Ajmo malo nazad. Ti u kanu. Malo nazad. Op! Kaže ček lijeva! Kontra. Evo ovdje vi. Kanal, pošto i prolazimo je uži od čamca. Op! Da si pritrudno i slušamo. Da imamo vodič. Aj, prođi ti, brate, pošto lakši si. Ajde! Veslo je lijeva strana, bu. A ne veslo, te nikako vidio smo se okrenuli. Aha. Da, lijeva jako naprijed. Ajde, hajmo sad svi zajedno naprijed. Kada vam ja kažem svi zajedno nazad, svi zajedno nazad. To je dobro, to je dobro. Evo gdje su oni, a? Znači ovo sad što ulazimo, ovo je onda sad mali sad. Dobro je. A mjesto se zove Vukovica. Vukovica, ima brate Vukava. Gore iznad 2-3 konačno selo zove Tiča. Čuo sam. Sad ušli na... Vidio. Kako to nije to? Tako moramo i mi, mora lijeva naprijed. I ovdje Mi zajedno desno. Pa ne mogu vam ništa sjetiti prođu. Kolona nazad. Gdje smo nazad? Ovdje ništa, nemaš kud. Nema šta, neko kaže čovjek. ajmo sad svi zajedno nazad. Nazad u naprijed. Ajde. Ajmo lijeva! Hop! Lijevo! Bravo, ma nema protiv! Profesionalno! Ja potežem konju ovdje! Ne vidite mlade. Mali, sjedi. Slušajte čovjeka. A ti prvi desni ćeš sa mnom malo kad dođemo blizu te stijene, malo nazad da usporimo čama, da usporimo udarac. Ovdje, jel? Ajde, harem! Ništa. Odoše ljudi. Ajmo! Ide desna, gleda, odmah. Ne daj ni ja da desna. Ne već pa dok mi čovjek ništa ne kaže. Prošli. Ajmo opet zajedno naprijed.
veslo, Bog, ti kako E, onda se čuvaj, sa što je sad rekao, na kamen. Ova se zove ovdje s lijeve strane, bačka. Ajde, mora. Se naroda na njoj zbira, kad je već sad može samo duže. Znači, voda bude skroz preko nje kad nije. Aj. Samo desna strana će vati. Ništa ne. Mi samo unutra sad, sjedimo ovo. Dole jer moramo ovu izbjeći ovu vamo stranu. Svi u čamcu. Lijeva. Aj onda desna. Sad čuvajte glavu onda. Desna naprijed. Nemojte vi ništa lijeva, desna nazad. Nazad. Ajmo lijevi naprijed, Ajmo lijevi, ajmo. Vesla i ništa. ajmo lijeva opet naprijed. Evo ga. Boga mi. A Davud nije slušao. Lijeva naprijed. S koju stranu idemo? Davud ne razumije lijeva, desna. Razumije, Ne da. razumije Davud lijeva, desna. Šta je onaj, ovdje stoji jedan čamac. Ovo dvojica naprijed. Avijade, hajde ti. Ja. Ajde. Gdje ćemo se zamijeniti? Desni naprijed. Dobro je desni. Sad imamo ovdje u stijenu s lijeve strane, ako neko ima želju volju da skoči i staće. Moramo stati svakako sačekati. Ma to što gore misli dao da skoči. Aha. Normal. Molim, skoču. Ako neko može da skoči, znači sad skinije prstu sa sebe, jer je lakše bez prsta skakati. Ovdje, ja. Ja. Možda se ovoga. Ajmo desna strana malo. Veslaj, Miško! Onaj potoč. Ma ja, koliko slav bude. Cigan. Je valjda presušio skroz. Nema preticanja, kako to? Nismo vidjeli. Gledaj što je Jaro veslo, čovječ iskrivio veslo. Ko? Životom neko veslo, pa ne znam. Narik to neko seba. Ana se ljuta, nije Davud Boga da se ljuta. Ne ljudi, šta će ljudi, kome će ljudi? Nisi čuo, mi čuo šta i Melvin govori. Čuli nam čan. Je, čulo je se da on kaže se nešto, oni su slušali. Ama provjerava. Tako i treba žene na traju malo veseli. I ovako se mokra sve ispod ovoga još i ovo vesla, ima 10 kila. Što se nisu gaslo ovdje uvod, sada ne bila mokra. Evo ovdje je fina, gledaj. Evo ovdje jesu. Dole čovjek posadio pored vrbasa voćnja. Svaku noć mu po jednu voćku. Ovdje se uznemiravaju, balan, uvijek idu u čamci. Ajde,
Hajde, ovdje stoji. Ajmo ovako je zadnji, pomozite im ovo, hajde. Dobro je, hvala, dobro je. Joj, vidi ti, Šalina skočići. Gdje pokaže kako se drži, vidiš, pokaže. Čuvaj se sad su valovi. Brže je, već. Ništa, sad kad... Ako vam smeta i pustiti, možete skinuti sad. Samo je bitno da imate... Ne može vrat, gdje su ono htjeli? Pravit branu, žene izašle iz cijele jarane, nisu mogli pruti. Gdje su, tamo su neki htjeli branu da prave, pa žene su spavale, nema što. Krušic. Žene, kruštu. Izišle jarane, let. Možda i što petice nekada se ti. No, gotovo je sada. To samo ljudi mogu. Hajde, seka malo. Aj, hama, iti da im pomognemo s tolom. A, viš što je ovdje fino. Pomognemo sam. Prodajem opremu. Nema harema. Pa on je i kasnio. On je i zakasnio. Pa, došli smo, što što ne možeš kao on kasni? Vi krenuli? Naočalo. Muhareme, čekaj, Muhareme! Čekaj, Muhareme! Da pričaju ljude. Oj! Sad ti je 5 eura. Nemoj! Nuha, ne ti! Ajde, sada idemo. E, ona što je se zadu. Nulerce, jel? Neslajte, vas! Diči je sada, samo će mi se prosliti. E, ovaj. Što niste sad ponio pištolj onaj? Jel, što niste sad pištolj ponijela da... Dadni tamo čovjeku. Čovjeku rekao dadni. Ovome što nas... Ko kaže nema harema? Nema harema. Jes. S alkoholom. A ne, moraš samo s alkoholom. Ne mogu s ove strane, Zio! To je bez alkohola. Ima, ponio ja. Mi samo. Pa nemoj, derviš! Privrtat ću se derviš! Dobro je, bolan! Ajde, hareme! Ha? Ne treba je. Oj. Ajmo, Live! A ne moram Dauda da ostane da pjeva Live Palestine. Samo ekipa kad popijete pive staklenke moramo sve uvaditi. A normalno. Ovdje ja vratim ulogu svoje i... Hajde lijevi naprijed. Prost. Što je, he? Druge su otvorio. Ananas, he. Eto probaj. Jes? Da, vrati! Nemojte! Hareme! Jel se onda odmara? Ej? Odeš mi u kameru. Odeš mi. Gledaj. Ajde! Ajde, Semire, stoji. Ne dajte im se da prođu, ni za što im. Hareme!
Ne znam ni Majda. Lijevi. Napred, hajde tebe ba. Ja bi ga bio na desnu, sam me rekla. Eeeej! Ti se desna, bro. Još ja govorim. Kažem te ovo čekat. A ja stipim ovako kad je ono navalama. Ovo bi meni muzika, kako ovo je muzika? Kako muziku jebuje muzika? Tišina, mir. Znaš kako je kad sam vidiš, kad sam išao na predvećima. I ovdje ide kanjoning, brate, samo što onaj moraš biti sposoban, nećeš ovdje dole biti. Duš se negdje. A imaju sad oni neki novi članci, ne znam, jesi vidio, što na koljenima se misli. To je isto kada klanjaš, tako stojiš na njih. Čamac, Nemoj vesat. Je čamac ili ono na Kao kanu duži, za dvoje. Ali nema stranica, nego ravno. Nema, bolan, ovako kanu, A ja, znaš šta je kanu. To ti u Njemačkoj fazon glavni. Ali njega ganja dođe velika vesla, stojiš na njemu i pičiš. Ne da stojiš, nisi me shvatio. Ko da klanjaš, znači na koljenima, ovako ga vesla. Ma ide na onim daskama. Ali sam malo sigurnijeg napravio, ne možeš se prevoditi, teško se vidim prevoditi. Nisam vidio, ali sam vidio tamo... Ima ispod perovaju jedno. Ma nisam gledao, ali vidim da je... Ima A ispod. jesi vidio ono što ima ona daska? Ajmo vas dvoje zadnji malo za vjestak. Sad ćemo ove dole 200 metara s lijeve strane, sad tu se možete Ti kupati. staneš i izađe gori, ti stojiš i ono njega. Skupo, Joj, vidi ovdje što je lijepo, i ovdje je duboko, ali što je lijepo. Aj, ovo je rijeka čista. Ustani se, malo nije tako. Muhareme, nasmij se Muhareme. Snimamo te. Čekaj, kod tebe su najbolji zubi. Nek si skinuo kacigu, vala, odmah si ljepši. Tetek, jel nekad blinka crveno snima? Penjel se iku uz ove stijene. Ne možeš doći prvo naš. Te na kopnu, nećete poskog plivat po nevi. Pa na kopnu i mislim, nisam sam kad izađem neću plivat, a neću. A ne, to sam vam rekao samo malo da pripazite. Pa naravno, radi opomene, ali eto. Nema sad jedna do druge da stoji, pa nije... Hajmo vas dvije u sredini malo eto na opet Muharema, hoće da nas postoji, hajde. Šta je vidio? Nije ja. Ne boj se, ženo, imamo jednu zmiju u člancu, neće više. Dvi! Ne znaju veslat! Babo, nemoj da... Pa da moji manje veslaju. E ovdje ćemo ekipa stati, ovdje ćemo rošiti. Ovdje nam je pauza. Gdje ćemo stati? Hajde još malo naprijed. Ajmo dole ćemo kada je. Lakše nam ide. Oćam. Gdje nam je mjesto u kanti? To ti je tip, znam ja moram opet bi upao kantu. Ja
Ja sve kupujem one za mikrovalu. Hermetičke kutije. Kanta je najbolja, vjerujem. Ove kese ne vare, to može gledati. Nisam kesu, nego ona za mikrovalu, ona što se može zatvoriti. Ma ništa, samo reći da ne gasi. Ajde, A rok, ne pa ništa. Sa GoPro, gledaj ga sad. Nije ovdje duboko, ali? Znaš da nisam se struji nadao, a ne mogu stiga čuva kameru. Pođi me nositi. Ne vidim. Ja se skočim, ja više ne ulazim u vodu. Nije oko struja, ne. Možda sam ima to. Izvor tu, izvor ovdje. Hajde skoči s kamerom. Izvire, pa viš da curi, mali. Ma išlo, bogam, sad je snimao je. I ovdje je duboko. Možda dopa tu nogama. Snimaj Rijadu sada. Alina, odmah je tu. Odmah je duboko da znate tu. Ajde, skrati. Duboko je vam isto. Je duboko. Znaš da nisam se struji nadao, a ne mogu fino plula s kamerom. Pođi me nositi. Moraš omisliti malo. Bože, jesti hladno. Da mi je stepeni. Ajme da pa evo hoćeš. Nemoj me nakale. Volim briga. Nemoj! Uskočio. Hajde sad. Spremam babu. Sad da vidim, možeš s počamca otići. Ajmo malo. Hana, vas los. Prva liga. Ti god. Sedi, Alvaro. Gdje ću Anđeo?
Gdje mi je Riki? Sve je Riki? Aj Hari, možeš skakat, još jedno te snimim. Aj Hareme, sad. Čije je to naočale dole? Haremove. Nije moje. Stavi naka mi, nemoj nam. Gledajte da ovdje samo, hej. Ovdje tamo na ubrzam. Hareme, gdje vrati? Vrati nazad. Nije ovo bazen. Nisam ništa dirala, samo sam vidjela, a sad jednom ne vidim da ti tamo. Ajde Hareme. Sad Hareme. Gledaj. Aj još jedno. Čekaj. Aj sad. Sad da vidim, možeš s počamca otići. Te malo i vi vidite da ste bile s nama tu. Ko je bio? Gospođete, evo njih dvi. Pa neki niste. Viš? Tako, pokvasi, pravo su. Evo se to snima. Ajde Majdo. Svi zajedno, sad viš idemo u put. Vidi Harema, gledaj. Gdje ćemo desno? Moramo tamo, ne može vamo. Čudo ima da više ribe nema.
Ajmo, Balan, vesla. Ne! Dobro je! Vidi ovoga! Dobro je! Dobro! Možeš veslo, Jana, činiš veslo. Moraš veslo platiti. Ja znam da je 19, ali nisam ti ja kriv. Semir zaostaje. Ko? On ide sam vesla na ovu stranu. Što on slabo veslo? Ja ću. Ajde. Daj da se zabijem u njih tamo. Nećemo ovako više. Dobro je, Rođo! Udaram veslom sad! Jel dobro? Ajde, ajde! Aj naprijed, naprijed, naprijed! Nasukali se, naprijed! Nasukali se, naprijed, naprijed! Okrenušimo se, jebao vas! Ej, neće nam dat doći nikad više. A vidi njih dvojica, ali njih dvojica, Ej, upala mi žena, jebo! Kako ti je bona? Jel? Ko si išla? Kako si upala mu? Vidi. Šta straža dok? Ota pitamo! Gledaj Semire, Bala. Ajde! Dobro je! Nemoj, jeboga! Tražite Belaja! Joj, zija, sada sam pustio ovako upadati kuće sad. A vidi. Nemoj! Ej, ovako mi je zio umah, ovako udam prolik. Još to je tvrđi. Ali nisi vratio čep, jebota. Evo ga, ima, evo ga. Ajmo, veslaj znači. Zajedno svi, opa, idemo. E, ovdje je dobro. Samo je onda da ispane, neće niko upati. Upoćete dole.
Sad se čuvajte! Opa! Joj! Ajmo lijeva naprijed. Lijeva jako naprijed, ajmo. Ajmo svi zajedno naprijed. Lijeva, ajde lijeva. Kažu, oni Srbi od... Ja, oni sve, brat Todovo. Sve, brat Todovo, brat Todovo. Eno, pijeska za puki. A podnijet? Neće se malo. Ko kaže? Nemoj Rijade! Nemojte ovdje, pa recimo ovaj će... Nemoj Rijade, ovdje bit će hladno dole. Pa ne Evo moram. ako te zakačim za tu kuku gore. Pa daj njega, svrni ga dole u vodu i... Jes. Sad ovdje idemo prvi za temni i buk, ajmo svi kacka. Moram. Milion da idemo. Rijad, kako se svi zajedno. Slomit će oni ono veslo gara. Neko iskrivio veslo. Kod Rijada bila ovako. Evo. Čuvaj se za te konak. Oni uništili. Hajde lijeva naprijed. Čuvaj, evo. Moram čuvaš, dobro, dobro. Ajmo lijeva naprijed. Dio, ti nećeš. Opa! Dobro je rekao. A? Ova je najzajebanija. Fino. Tamo mi glavu razglasao. Morate, pa, pogotovo dole što je da najviše naroda povrijedi, prevrni mora. Toliko vesla. Stani, šta su oni mani? Da. Zadno. Čekala sam kad ću s kim se skažem. To Muharem donio je tu za 19. godišnjicu. A sramoti. Sramota, Boga mi Muharem, ovo se ti žal treba. Ajmo desna naprijed. Krenuli. Ajmo sad lijeva naprijed. Malo svi zajedno naprijed, samo da krenemo. Nakon sam ja sjedla kola ovdje što izbacila nogu i propala. Ispala. Ne bi, nije bilo onda ništa, nego sam ja izbacila nogu i rekao, kako kad sam vodom da i prsnem, tako me povukla. Šta ima? Gib gas! Evo, eto sad. Italijani evo svijet. Sve. Jarane Italijanke. Buongiorno. To nisu Italijani. Ima Italijanki, boga mi. Belma, nemojte toliko vezom, neko neće da mati. Nemoj se sikirati. Ista mati. Nije na tetsku sa selog tići. Ma ja. Zato je bolje ušlo ranije, ljepši dan. Kako je ovdje jebeno kad sunce zađe. Pa nema šta sad sigurno to ne. Ja. Evo, ovo na Vrbasu imaš. Ovo je vatko. Ovo ima na Vrbasu. Dole prema Torlokovcu. Dolazi u ljetu stoljeće. Treba ti to, treba ti 2 km. E. Ajmo lijeva.
Gdje su ovi naši? Došli su nazad. Neka igra. Koji izvrčali se? Ajmo svi zajedno naprijed. Pa jesi, ali samo tamo je ta strana, golma nazbilje. Sjuči kako je ovo skupo, čače. No je dobar, vidi se. Što je skup preko čamac, čače. A? Skup čamac, reko. Veliki. Kući ona. Ajde, hođa! Veslaj, hođa, veslaj! Sada te vidim. Evo. Inače, koči stara talijanska polis. Ajmo svi naprijed. Ajmo lijevo, lijevi. Ajde, ajde. Stari Italijani. Stara talijanska polis. Ajmo lijevi. Pola i crnaca, ja. Što su oni okreću? Sve koga jara okći, a? Ona je dobro i pumpa, ja mislim. Evo sad kažem, izbacit ćemo je. Samo... Trebaš te mi to snimiti. Sve se snima, šta znam. Wasserfall. Jel to kod vas kiseli kupus? Kiselo kupsovo. Svaka čast. Nemoj hoće nas. Nemojte nas prskati. Već smo mokri. Rekao da se ne smijemo ovdje, a prskati hladno je. Pa mi ovdje sad uđemo. Samo mi. No imamo strogog ovog kipera. Pobacat će nas uvod. Čo je goba? Eti tog u noć. Zamislite koliko ovdje bude vode. Ja, pršćite sad. Ti pršćite, slobodno. Zamislite koliko ovdje vode nadođe kad je zima, kad nas.
Pa ja? Desna, jednom naprijed. Desna. Pored vas tamo desna, sve mi smo ovdje. Samo treba izgledaj, gledaj počinu. Gdje se nikad naći u ovakvoj stvari? Među ovim. Oj, sam se ja konstručuj. Vladimir, znaš šta ovaj naš? Hajde se uskamo svi. Lako ti je nama, hajde Italijanima. Ćao. Hajde se, da se vidi vodopad. Hajde čovjek sjeti. A moram me gustati nema. Isto si automehaničar mu. Vladimir, znaš šta ovaj naš? Hajde na Idemo, jel? Ajmo malo za Vesna kapilj, ajde, ko ima mjesto u rukama ti. Ajmo tamo desna, ajmo desna, vidi. Jela, jela. Kućiš u Belma Italijanski? Samo ti pričaj glasniji. Možeš i na njemačkom. Možeš i na engleskom. Možeš i na engleskom. Samo nemoj italijanski. Italijanski niko ne razumije. Zato je zbog ovako više izvire od svakle. Stijena, čovječe, ko ide, gleda. Čuvajte se sada. Ko vikinzi. Ej! 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 Pas kamen! S desne strane zato što ti trebaš čuvati. Evo ma pasno se vi tamo majde. Nema li na to direktno? Nemoj, tu je napumpano. To je ventil. Ima veze kako nema veze. Semire, trebaš se onda odmah. Neće odbaće nas voda svakako. Samo se vi čuvajte tamo. To ti govori! Desna, desna, desna! Dobra, isceš. Evo ga. Ide. Hajde naprijed. Prošlo.
Čekaj, ne mogu. Sašli. Oooo. Op! Jesti nazad. Dobro, polako, jesti naprijed. Kako nisu zavisno ljudi. Gdje? Nisam čuo. Nemoj da ne traži svježi, da ne tražim. Ajmo lijevi naprijed. Znači toliko voda velika bude da ovdje samo pravo ide. Dobro. Pa ja bude... Dole stijelište zaobilazimo. Kad sam ja tek krenuo na čemu 10 cemata se konije ovdje. Pa ja. Ove se gdje nije voda. Ajmo lijeva jednom naprijed. Ona naprijed. Desna opet naprijed. Ajmo zajedno jako naprijed. Samo desna naprijed. Dobro, desna. Buni. Eto ga, eto ga. Tamo idemo, jel? Odstaj semine! Naprijed. Gotovo je. Zapali cigaru. Sad ću pivo otvoriti ovdje, gledaj. Još zadnja. Nema više. Ovo je višak Boračkog jezera ovdje. Gore je Šištica, u malom kanjonu. Šištica. S lijeve strane gdje se skače sa stijena. Ovo je 4. mjesec, sve sreće. Kroz koji prolazimo, kroz ovaj? Ovdje pijeska, majke.
Osjećaj kad dođemo. Nere, tu smo obišli, sad moramo na Unu. I dole, ja mislim, da je prva liga. Idemo na Vrba. Na Vrba sutra? Dole. Imam ja 2 ba. Ja, eto. Moj isti laksamno reci kad treba lijeva da uđe. Ja ću se kažem stop, nema to reći samo oko se nakon. Ne morate mi sjeti na kamerama da se ne prevrnu. Ajmo desna naprijed, dobro je desna, dobro je, ajmo opet desna naprijed, ajmo desna jako naprijed, ajmo lijeva malo, lijeva, desna opet naprijed, lijeva, desna, dobro, kuba, O, pišla! Hop! Idemo! Uhu! Ajmo desna! Lijeva desna! Sad sam morao tvrditi. Ne mogu ubiti. Hop. Čekaj da vidimo njih sada. Zaustav malo, zaustav! Ne možem. Što ova doba širok kod ovih čamaca? Ovdje bi mogla mlada ispasti. Ovdje je mlada, samo mogla ispasti. Tijena je bila, ja se gledam pripala zemlja, bila sam. Aj, ne mora se okćeti. Unutra su, unutra u bocu. Gledaj. Čuvaj se, hareme! Dobro. Sad će se nas vidno su. Aj sad izvući se odam. Nema brate, ovo je najnoviji. Eto kako je iskrivio veslo, vidiš šta radi. Koči, jel? Pa nije, upravlja. Upravlja čovjek, A skruo se. tako i vinta, Ovi sve u bote radi. Dobro počne. Ovi su dobro i najteže prvi. Najveće komore. Ja, vidi se da je veći. Najsigurniji šanci. Pa vidi koliko je širok. Ovdje možeš ući kako hoćeš sad, ne možeš. Ali opet najbitnije da sjede ljudi na komorama i on se može prevrnuti. Ako sjediš na komorama, možeš Boga noći kako hoćeš. Jer ovdje se najviše prevrne čamac, vidiš samo ti zna čamac. Ima još rijeka u Bosni. Vam gore. Čovjek ne pije.
sutra rezervat, ovako. Pusti malo, halo. Halo. Hej! Idemo. Odbij od Tamo, gledaj gdje smo oči. Gledaj, oči tamo, gdje malo. Aktivirajte. Ajde, mama. Nema ni glave, ja mislim, mama. Ni glave, nema nikada. Da, tebe, babo. Čekaj, još toliko. Just ti go, bro. Gdje si pro? Eldine, ko te je sve tamo nekulturno? Vi ste isto Srbi, oni podmukli, Arabi. Aj onda. Ura. Ne, volan. Svašta. Harem jedan, ej. Ajde va, čečko, ajde va, idemo harem jedan. Spasi me, Bože, srpskog hajduštva. E taki ste vi. Biće Muharem. U tebe Muharem jedan, u mene Muharem dva. I Servezovski eto, to je tu. Ovaj kaže nadio sin ime Omer, da nisam bilo je Muharem. Omer, bo. Ha? Omer. Ali bilo bi Muharem. Nisam Muharem, a pije znao jebi. Treće kad bude. Ti jesi kralj. Jel da, brate? Meni neće tebe slatkom počastiti za svoje... Koliko, za 15? Idemo. A mene! Hoće, pa idemo svi. O još to će. Ajmo moja Selma, vrlo hladna. lijeva naprijed. Ide lijeva, ide. Dobro je. Ajmo desna. Prošli. Joj, laj ovdje tu. Gledaj. Joj, Miško! Na kamen. Ide li, gledaj, okriće ga valan dva put vanje samo. Sad opet važne noge, dobro radi. Dobro desna, ona se mora raditi. A evo ovdje sad imate uviđenje što ova druga nemojte se ima ide. Znači sve preko stijena ide ovdje, tako ništa mi ne vidi. Oj, je. Samo se čuo. Nakon se vamo stijena izvačila. Zato ti govori. Ajmo desna naprijed. Ne znam. Ajmo desna! O! Lijeva. Ajmo vas, čekaj, sad još malo. Znači ostali malo odmaraju. Je li imao gore čupa? Čupa! Sjedi se u svijetom ako te zasadno, ajde. Sjedi u sredinu, ajde. Sačemo svega, voda je. A ovo ovdje. Htjela kapsu, nekaj mokre, slizi noge. Onda ima riba, fatim. Cigani. Oni ne rade i onda što samo ih bacaju. Kako sam ja radio, godina bio pilot na Staričkom poruku, ima 50 radova. Tamo im je bitno internet za njoj. Čim vrtan internet, ja vrtan, da internet to da. Vole se cijeli. Ja sam sve došli radio u Kiko. Moram skupno dok ti tu 20 za profile. Stacija, ali moram sve.
čuvat. On govori da plaći plaći. Ja, pada on govori, baš šta da se priča. Ja govorim, ne možeš što znaš, ne znam dobro mi je ga. Meni je baš bilo lijepo, baš sam odmarala. Snimite nam zastave, ne da. Eno i Barta. Samo harama, malo držite, Izubija me. Gledaj muhe. Nema harama. Dosta je mu harema. Nema harama. Zemir, imate još jednog toga. A gdje je Hari stvarno? Lego. Nemoj da prskaci. Znači Roka može lijevo vamo voljeti. Haru, Zemir. Nema harama. Jebe ovo, lakše, vidio sam malo prije. Veslaj, mlada! Da je vama bilo ovaj, vi biste se privrnuli. Pa treći mi put danas. Ima možda ovo ljudi. Ovo znači brzo ovako pravo, kad gledate tu je znači ispod je sve znači. Tu je. Gledaj tamo Semire. Ej, evo Semire. Evo ovdje. Ajmo. Ajmo lijeva nazad. Ma nema, ja to motam, bala. Koji, gleda. To pišla. Dobro je. To ima vjerojatno sila s ceste i gore. Sio nazad. A to ti hoćeš da izađeš, jel? Ajde, još malo nazad. Evo, pasimo, ne tamo, da izađete. Dobro, super, hvala. Viđeno, viđeno. Viđeno, ja parkiram, dajte.